Turabasuje cyane abakurikira imyidagaduro hano kuri Grace 23 TV kandi tugakurikira imyidagaduro ibera mu Rwanda no hanze yayo. Rugo tugenda tubategurira ibintu byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi rero wambaza ngo nkumanukane iki cyangwa se nkuzaniye iki. Ngiye nkuzanira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi nzi neza yuko ugenda ukunda buri munsi ukananyandikira commentaire unyereka ko ubikunda. Ubwo ndavuga ubashije kubireba no kandi subscribe kugira ngo abirebe neza cyane kandi abikurikire cyane gatanu kuri gatanu. Turagaruka rero uyu munsi tugaruka noneho mu bintu bijyanye n'imyidagaduro mu cyo sata bita siporo. Twababwiye byinshi, tubabwira abahanzi nyarwanda bakurikirwa cyane ku mbuga zabo hano kuri platform za YouTube hano mu Rwanda, ariko uyu munsi siko biri. Uyu munsi ndabagezaho top 10 cyangwa se abantu 10 b'abanyamakuru mu bijyanye no kogeza umupira w'amaguru ku maradiyo bakorera cyangwa se amateleviziyo bagiye bakorera. Iyo tugeze rero mu bijyanye no kuvuga abogeza imipira, nitwa kwirengagiza abantu bagiye batangiza ibi bikorwa. Iki gikorwa cyo kogageza cyangwa se umwuga wo kogageza umupira mu Rwanda kuba ugeze aho ugeze uyu munsi, nuko hari abantu b'imirimbanyi babikozeho kandi bikabafasha kugira ngo kangure n'abandi barumuna babo uyu munsi bari kugenda babikora cyane neza hano mu iki gihugu, ndetse banakunzwe cyane bafite aho babivoma. Nitwa kurengagiza rero umusaza bamwita Kazungu Clever, ubwo amaze imyaka igera kuri 17 muri uyu mwuga wo kogagiza cyangwa se ukuvuga urubuga rw'imikino. Yatangiye kogagiza imipira y'Iburayi rero icyo gihe yaragikorera ku cyo bita cyangwa se kuri radio bita Flash FM. Niwe wenyine wabanjije kogagiza imipira ibera mu gihugu cy'Uburayi. Twavuga kuri Jean Lambert Gatare, mwaramwumvise cyane kuri Radio Rwanda, we n'umugabo bita Marcel Rutagarama. So wakwirengagiza uwo bita Yves Bucyana cyangwa se Claude Ndingingoma. Uwo bita Rutami Elijon muramuzi cyane, muzi neza ko nawe ari umuntu ukomeye cyane wagiye ukora ibintu byinshi bitandukanye hano mu Rwanda mu gisata cyo kogagiza umupira. Murabo rero bose ndi kukubwira utabyumva uko ngugire ngo ntibona amanutse nahereyeho cyangwa se ngo uvuge ngo hari umwanya nabahaye, no kugira ngo ngende nkubwira ngo bari bahagaze gute abo bantu. Iyo mbavuze uhita ubumva, ntago wakwibagirwa Rutami Elijo, ntago wakwibagirwa Rugimbana Theogene, nta nubwo wakwibagirwa Jean Claude Ndengengoma kuva kuri Radio Salus. Abantu bumvise Radio Salus kera muri za 2000 na kangahe muramusobanukiye, muramuzi cyane. Rutagarama Marcel ubu ngubu yibera mu kiganiro cy'urubyiruko kuri Radio Rwanda, ariko murabizi neza ibyo yakoreye kuri Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino. Ni ibintu biba bitoroshye cyane. Nyuma rero tugiye kumanuka kuba nyamakuru 10 bahagaze neza cyane mu gisata cyo kogageza umupira hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 rero wambaza ngo harinde, turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umusore ukiri muto cyane bita Baryinyonza Elie. Baryinyonza Elie avuka mu karere ka Kamonyi, akorera radio, yakoze kuri radio ya Rusizi, Flash FM, Radio DC, B&B Umwezi na Radio 1 ari kubarizwaho kuri uyu munsi. Wambaza ngo ku mwanya wa 10 hageze gute? Hageze kubera ayo maradiyo yose yagiye akorera ndetse n'uburyo ki agaragara. Ubu ngo bari gukorera ikiganiro bita Trace Food, ari cyo gitangira saa 12 za nimugoroba kugeza saa 2 kuri Radio 1. No umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal. Baryinyonza Elie niwe uri ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 rero turamanuka n'umugabo umwe bamwita Mugenzi Faustin. Mugenzi Faustin rero yakoreye amaradiyo atandukanye hano mu Rwanda. Twavuga nka Radio 10 yakoreye mu kiganiro bita 10 Zone. 10 Zone murakizi cyane n'ubu ngubu kiracyakorwa hano kuri Radio 10. Muragikunda kandi nzi neza ko mugikurikira muri benshi. Nawe rero yakoze mu kiganiro bita akora mu kiganiro bita 10 Zone, akaba yarakoze kuri Authentique na Contact FM, utibagiwe na Radio Isango Star. Wambaza ngo afanihe kipe rero, no umufana w'ikipe ya Chelsea ukomeye cyane kabisa. Akaba yari ku mwanya wa 9. Ibyo byose rero bagenda bakora n'ibiganiro naho bagenda banyura, nibyo bigenda bituma bagenda baba ibihangange mu kogagiza imipira yo mu Rwanda ndetse n'iy'Iburayi muri rusange. Nicyo cyamushyize ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 wambaza ngo harinde rero. Ku mwanya wa 8 turasanga Kwizigira
Jean Claude Ri ukorera RBA umugabo munini cyane bamwita Kwizigira Jean Claude ariwe bakunda kwitari ni umuntu ukora mu rubuga rw'imikino kuri RBA ni umunyamakuru wa RBA ukora mu kiganiro urubuga rw'imikino ukunda kogagiza umupira w'amaguru wa hano iwacu mu Rwanda ndetse n'iyi Burayi ikunda kuba akaba ari umufana ukomeye cyane wa Manchester United ndetse na Real Madrid. Abantu benshi rero bakunda kumukunda iyo ari kogagiza umupira yafatanyemo n'uwo bita Rugangura Axel. Iyo bafatanyije kuri stade kabisa wumva ko iyo match rwose imeze neza kandi iryoheye amatwi abari kuyumva kuri radio bumva ko ari ibintu byiza cyane. Siwe rero twatindaho cyane kubera yuko ari ku mwanya wa 8, ku mwanya wa 7 turahamanuka n'umusore bayita Mahoro Nasri. Mahoro Nasri muramuzi cyane kuri Flash FM. Mahoro Nasri rero akaba nawe yarigaruriye imitima y'abantu mu kiganiro cya Evening Driver gitangira saa 9 kikarangira saa 1 za nijoro. Urumva ukuntu kimara n'umwanya muremure cyane. Mahoro Nasri rero kuri Flash FM uburyo ki asesengura imipira ariko gageze nk'umupira w'i Burayi uburyo ki agenda kirama amateri matandukanye nabyo byatumye agira igikundiro akaba ari ku mwanya wa 7 akaba ari umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal. Ariko mana yanjye muzagenda mubikunda kandi nzi neza yuko abantu muri bwumve ndizera ko buri muntu wese ari kumva umunyamakuru we kandi afana cyane muri iyi minsi. Twagiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turashanga umugabo bamwita Dushime Nepo ukorera Radio 1 ikiganiro muri One Sport Show agakora na Trace Foot niwe munyamakuru uri ku mwanya wa 6. Wambaza ngo yakoze ku maradiyo yahe cyangwa se ku bindi bitangazamakuru yanyuze kuyo bita Radio Sarusi azamuka kuri City Radio akorera BTN TV uyu munsi wa none hakaba ari gukorera Radio 1 mu kiganiro cya One Sport Show. Ni ikiganiro cyiza cyane ndabizi ntacyo mujya mukireba. Akaba umufana ukomeye w'ikipe ya Manchester United ndetse na Real Madrid akaba arizo yifanira uyu mugabo bamwita Dushime Nepo ukorera Radio 1 kandi akaba ari ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 rero niho tugeze turasanga umugabo bamwita Ruvuyanga. Nimvuga Ruvuyanga murahita mwumva cyane ni umusore wa hariya za Nyagatare ni havuka. Yakorera Radio Huguka akorera Final FM uyu munsi noneho ari gukora kuri Radio Rwanda. Uyu mugabo nawe uburyo ki agenda akora asesengura imipira ahugagiza umupira kuri Radio Rwanda byatumye afata umwanya wa 5 uyu munsi. Akaba ari umufana ukomeye w'ikipe ya FC Barcelona. Ni umufana ukomeye cyane uyu bamwita Ruvuyanga muramuzi cyane. Ni umusore sinavuga yuko ni umusore ubasha kandi uzi gukora ibyegeranyo bijyanye n'umukino uba wabaye byatumye rero akundwa cyane. Imbonize yacu rero zitwerekeza yuko cyangwa se uko twagiye turi gushakisha tureba abanyamakuru uko twakora urutonde rwabo abadufashije groupe twanyuzemo kugira ngo zidufashe aba kuri platform zacu kugira ngo bigende neza baduhaye ko uyu muntu nawe akomeye cyane bituma bimushyira ku mwanya wa 5. Na undi rero uwo na undi ni Ruvuyanga nkuko twamubabwiye. Ku mwanya wa 4 rero wambaza ngo harinde. Ku mwanya wa 4 hari umusore bamwita Niyibizi Aime uvuka mu karere ka Nyanza hariya rwose ahantu bita za Rwesero. Abantu mutarimo muzi ahantu akomoka. Niyibizi Aime yakoreye ubu ngubu ni umunyamakuru wa Final FM Radio akora mu rukiko rw'ubujurire. Akoresha icyo bita urukiko rw'ubujurire Sportiva nicyo akoramo ikiganiro niko cyitwa. Akaba ari kuri Fine FM akaba yaravuye kuri RBA cyangwa se ku ishami rya RC Rusizi. Muramuzi cyane abantu mwagiye mukurikira aho Espoir yagiye nyura nawe mwagiye mumwumva. Hano rero kuri Fine FM uko ayobora ikiganiro bagenzi be mu rukiko rw'ubujurire nibyo byatumye aza ku mwanya wa 4. Afite ukuntu ayobora bagenzi be mu kiganiro
kandi akanasesengura neza cyane ibijyanye na football, bigatuma abantu bavuga yuko ashobora kuba ari umuhanga cyane, ari nayo mpamvu byamushyize kuri uyu mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 rero, ku mwanya wa 3 wambaza ngo turasanga nde? Ku mwanya wa 3 turasanga bita Hagenimana Benjamin cyangwa se Gicumbi. Ubwo ntimvuga Gicumbi urahita ubyumva nyine ahantu akomoka ruguru iyo za Gicumbi. Ubu ngubu akorera radio ya BNB Umwezi. BNB Umwezi murabizi ni radio nayo ikomeye cyane mu bintu bijyanye n'imikino n'imipira hano mu Rwanda, ariko yakoreye radio zitandukanye. Yakoreye radio Ubuntu Butangaje, akora radio Ishingiro, akora radio 10. Ubu ngubu ari gukora mu cyo bita Sport Bar. Sport Bar niryo shami ry'ikiganiro akorera, gitangira saa 12 kikangira saa 3 kuri BNB Umwezi. Ni uri ku mwanya wa 3. Uyu mugabo bitewe n'amateri magiri yari kogagiza imipira y'u Burayi agenda anyuzamo n'ukuntu aririmbira amakipe yatsinzwe, byatumye agenda yigarura imitima y'abantu, ndetse akaba yarasinye n'amakampani menshi atandukanye, akaba asigaye ayamamariza kubera igikundiro asigaye afite. Ku mwanya wa 3 rero muramwumva ni Gicumbi. Wambaza ngo ku mwanya wa 1 n'uwa 2 turasanga nde rero? Ku mwanya wa 1 n'uwa 2 ubwo namwe murabyumva, n'uruca abana, n'umwanya twavuga ko ukomeye cyane. Ariko ukimara kumva ko ku mwanya wa 3 tuwasanze umuntu bita Gicumbi, wahita bibaza uri ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 rero na wundi turahasanga Uwihanganye Barahira Fuadi. Uwihanganye Barahira Fuadi cyangwa se uko bakunda kumwita Fuadi gusa, akorera nawe BNB Umwezi, akaba akorana mu kiganiro kimwe Sport Bar, afatanya n'uyu mugabo bita Gicumbi. Iyo bafashe ratio yabo rero bari kogagiza umupira w'u Burayi, hari ukuntu bagenda basangira bahuza amagambo kumva koko biryoheye amatwi. Wihanganye rero cyangwa se Fuadi ni uri ku mwanya wa 2. Amaradio akorera twavuga ko ari akorera iyo radio ya BNB. Niwe nawe uri mu bantu bamaze igihe kinini muri ibi ngibi, kuko amazemo imyaka 7 iri hejuru, irenga 7. Afite experience mu kogagiza umupira. Ku mwanya wa 1 rero, ku mwanya wa 1 nkuko mubyumva hari umugabo bamwita Rugangura Axel ukorera RBA, yakora Radio Rwanda, akaba yaranyuze ku maradio atandukanye, nkaho yanyuze kuri radio bita Authentique, anyura kuri Contact FM, anyura kuri Flash FM, umunsi akaba ari gukorera kuri Radio Rwanda. Ni umugabo rero wigaruriye igikundiro cy'abamureba biturutse mu buryo ki yogagize umupira we. Iyo yari kogagiza umupira rero wumva ari ibintu biryoheye amatwi, utamureba rwose wumva ari ibintu biryoheye amatwi, ukeneye kumva akisigiye gukurikira. Ni umuntu rero w'umuhanga cyane kuko yize ibijyanye n'ubuganga, agenda avugamo amaterime y'imvune abantu bagenda bahura nazo. Iyo umukinnyi agize imvune, iyo ari kwisesengura, ari kwisobanura, umva ko ari umuntu uzi football icyo ari cyo. Ni umuntu bisobanukiwe cyane rero, unabizi neza, niyo mpamvu bimushyize ku mwanya wa 1. Mwabyumvise rero uko urutonde rw'abanyamakuru bazi kogagiza umupira hano mu Rwanda ruhagaze. Njyewe wabakoreye iyi nkuru nkayisesengura cyangwa se nkanayishakisha, nkoze ubushakashatsi, banyita Asmani Nyanza, nkankorera Grace 23 TV. Kanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, ukande like, ukande comment, nawe utumenyeshe icyo twagukorera mu minsi iri imbere. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde. Gorazo!